Pardon tan marli tum kadok we phan sita nili video long ke lang tum han an sita me choro parlo pinie bangke isi hedi relationship alam se nili bang pudam je la bangke ining ar lo kama tha alam nili no ho kitapen kapor he la hai kit alam le na chi share ji puke kali don marli tum sita ili tum society along pisi ke thek don long ma te bok te rai pu sita me hedi ke thek don long ma non owe ki mi tum relationship alam se nili bang asap so pudam ji pu nili tuma hot bang mate ili tuma hot penang an tuma bang hot bang ke mobile phone la hai bang ke hedi an advance pic pe lang hasu hota me etlo pugi pudamun ehdi ka hing no do pic lo has hota seta me non hot bang ke isi non ove ki mi ka chere nang je bang ke hedi firm decision ke do nang je bang ke unless and until nang laso apin so laso arlo so phan hedi nang whole life ta la pensi sar rap ithek po la pena habits punoi chini no aning ki chi hut ko son si reaction ma ko son sa ning ke wrong hot reaction ma la hai chini la pa pisi hedi ni lia teng te social media long po seta me declare nang je la pen seta me hem isi po seta me family tum han seta me pa involve nang ji pusi ni libang matha dam hedi men tong sikot bang hedi lapu mane chat o nang ne pujalo athima non hod bang ke di ajha ka tumang ke la mobile advance pen ajok hedi video ka hing no hajat lason intimacy pusita me record that po blackmail po ardo so tum pusita me password tipi po Facebook password Instagram password Gmail password ajha ka tum bang ke even ATM password anta chipi lap lason ta dodo pin sor do so tala hedi la bang ke la sila hai bang ke ka chere se ke me athima penang antum sita me la hai chichini pami me ko pen hedi everything surrender that titi po hedi aphi bang hedi relationship hingno dak lason se ke thek don long ke ong lasi un ana bang hedi pin so tum pusita me non ove ki mi sakuri dolo men long lo la hai pusita mendi ajak tumang ang ton mane chipi lap titi la sa bang ke arlo so tum sita hedi pin so phan ka chong thui do pek la pen arlo so tum sita ka chong thui do pek lo la pen blackmail titi bang hedi non la school going student HS student la hai tum sita ka chere nang je thema non hut ke di la hai mobile pen hajat pen ta chi blackmail ta po hedi jong se amithang low esteem o student youth polote la bang khedi men mental trauma ta dokokpo itum physically that like ilitum heri sickness kalima titi mental illness depression stress ta dokokpo even at the point of suicide sitami ilitum thekpon long titi that's a society long lahai sitami chethan chepari nang ji hedi relationship alam posita me pinang an ke ilitung ke chibin that titiloma tidi pini botnam that na jatna popo same life ke la anchot kali akesung tawang bompo lasi un anabang ke ilitum ingwai pame nang ji non bang ke arna makang hon pensi non ka bochelong andum sita me bochelong lo la pen non ke bang ji atum posita me hedi la haya hen sita me asap so kachere mek do nang ji mane la sorlo sukini li ke wan pole puma ang ton long le potasota chipil lap ke chengpen la sopin so kini ki do pole pune sakuri ke do tum posita hedi ang ton password chi pillap lap an bang ki cheng pen kenang delang asap so privacy hedi distance bang sita me ke maintain si ke me pusini li thek long athima kapre ka tum khai tum han sita me hedi nili ke thek dun long hot ke nili tum hot bang ke hot pasami red set sat la tum ke men ke apia popen chethan lap le la tum bang khedi la sine university long ka charli an la banga jata niger pitum posita me hedi hala jong se apin so bang hingno dak la pen amo bang we pick la son lo plot hedi chekak joy po chibuji se roi po la pu sita me ahem api po ke hangdon hajat pen hedi do thu wet po la son titi la se pai po tum bang hedi pa an tension nang o eda titil hedan marli tum ili tum bang hedi free and frank titi pong tum chi declare da pick po mo ninki oi ka stress jit hedi la son titilo la sila antana lo don marli tum la bang ke nili heloi ta pata son lo bon happy ni ke chok che do plote nang li tum nang pakeng don ignore la pen video jong sining dok plote like comment share pic tha domi thakni kurwang thu